umwanya wagiye dusigaranye iminota itari myinshi kandi iyo dusigaranye niyo dukoresha kubera gahunda nyinshi zihari. Haleluya. Ndashima Imana ko yangirira ubuntu akaba njye ugiye kuganira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Imana ishimwe. Muri iki cyumweru gishize nari ndimo ntekereza ku ijambo gushima. Siryo ndibuze kuvugaho ariko nsanga ni ijambo rikomeye ku kigero twebwe tutabyumvaho. Akenshi dufata amasengesho y'iminsi 3, iminsi 5, icyumweru, ukwezi, iminsi 40, tugafata umwanya munini wo gusaba. Pasiteri ni ukunda kuvuga twebwe abanyafurika no gusaba. Ariko tumenye imbaraga ziri mu gushima, ugafata iyo minsi usenga gushima Imana, wareba byinshi watekerezaga mu buzima bwawe kutazageraho wageraho kubera gushima Imana. Haleluya. Gusenga neza ni ugushima. Iyo usenga ushima, Bwana sifiwe. Iryo niyerekwa n'ibanga rikomeye, nurivumbura uzakoresha gushima mbere yuko ugera ku kintu. Bwana sifiwe. Tugomba gushima, nta mpamvu yo gushima ihari bikaturemera amashimwe. Kirumvikanye? Tugomba kubaho mu buzima bushima, nta mpamvu yo gushima ihari bikaturemera amashimwe mu mitima yacu. Iyo mpamvu twashimye idahari ikaza ikabifatika, tugashima noneho tuyifasheho, twageze ku byo twashimiraga bitarabaho. Bwana sifiwe. Ndashima Imana rero ko iki cyumweru cyose tuba turi mu bintu byinshi, mu kazi, abantu birukana mu mihanda, abandi bari mu kazi gatandukanye. Mu by'ukuri Imana iraturinda. Imana iraturinda mu buryo butangaje. Iraturinda mu buryo butangaje. Urebye amakisida dusimbuka, urebye uburwayi dusimbuka mu kazi kacu ka buri munsi, ni ibintu bitangaje. Haleluya. Hari umunsi umwe nje nari ndi mu kazi, ntanga oda, ukuriye uri gukora go pafu ngatanga oda, none ugarutse mu modoka nicara mu mwanya w'abagenzi kubera stress. Nicara ndi mu mwanya w'abagenzi, nambara umukandara ndicara, nta mushoferi, ndi njyenyine mu modoka. Izo stress zose nta kundi dushobora kuzikira uretse kuza mu nzu y'Imana. Bwana sifiwe. Hari undi usetse hano nawe yatwaye oda, yari yasinziriye, arasinzira, yicuragira ngo bamuhaye oda, acana imodoka aragenda ntayifite. Izo ni stress duhura nazo muri Bwana sifiwe. Imana rero ishimwe ko muri ibyo byose turinda. Imana ishimwe ko muri ibyo byose turinda, ikaturemera ibihe byiza byo gusenga. Nanjye nsubiremo igitangazo, kuwa gatanu tuzajya tuza gusenga. Haleluya. Haba igicaniro cyiza cyane. Nenge kuvuga ngo giteye ubwoba. Twebwe iyo tugiye kuvuga ikintu gikabije tuvuga dushyiramo ubwoba. Haba igicaniro cyiza cyane. Narahombye kuwa gatanu, n'uyu munsi ndacyarimo ntekereza ku nahombye. None nimba bishoboka uzaduhe nanone Sandrine yongera asuhuza iteraniro mu magambo make kugira ngo twumve nanone ijambo n'umuhanga. Ndashaka kuganira ku ijambo rivuga ngo agakiza. Ntaza kurivugamo ryose kubera umwanya dufite mutoya. Ibyo nari nateguye byose sinabirangiza, ni byinshi kandi iminota dufite nayo atari myinshi. Agakiza niki? Nabanje kwibaza ndatekereza, abantu benshi dusobanura agakiza mu buryo butandukanye ndetse tukakumva no mu buryo butandukanye. Agakiza tukagafata nk'akantu, cyangwa tukagafata nk'ahantu, cyangwa tukagafata nk'ibintu tubona. Ndibaza ndavuga ngo si agakiza mu by'ukuri niki? Bwana sifiwe. Agakiza ubundi yakagombye kuba ariyo fondation y'umuntu witwa umukristo.
umukristo wese uzi ko yakijijwe avuga ko yakiriye agakiza agomba kuba azi neza agakiza niki. Haleluya. Agaciro k'iyi nzu ntabwo gashingiye muri decoration ziri muri iyi nzu cyangwa ayo marido n'aya marange tubona hano. Agaciro k'iyi nzu kari muri fondation y'iyi nzu. Bwana sifiwe. Agakiza kacu dufite si ibikorwa dukora hano muri urusengero, ahubwo ni ikintu kidutera gukora ibi bikorwa tubona hano. Tumaze iminsi twiga gukura mu mwuka. Pasiteri agenda twigisha gukura mu mwuka uko kwezi kose iryo jambo yararyigishije. Avuga ko umuntu wakuze mu mwuka bigaragarira ku bintu agenda akora muri itorero cyangwa ahantu ariho hose. Uburyo afasha abantu, uburyo aza muri church akabona bimwe bitagenda akaba arabikoze, n'umuntu wakuze. Bwana sifiwe. Ariko se mu by'ukuri aka gakiza kumvikana kimwe? Hari abantu benshi bigisha cyangwa cyangwa natwe uko tubizi ugasanga agakiza niki, agakiza umuntu ushobora kugatakaza. Yego, undi agakiza ntabwo wagatakaza. Izo nyigisho ziruzuye. Agakiza ntagatakaza, agakiza ntiwagatakaza. Mu by'ukuri agakiza niki? Bwana sifiwe. Dusome ijambo mu Baheburayo 2:2-3. Ndagira vuba umuntu hano akaze kwasoma Baheburayo 2:3 ibice 2:3. Amen. Rekera aho ngaho. Kabiri no ku murongo wa 3. Reka nanjye subiremo. Twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gaco. Kagize gute? Gakomeye gaco. Hari abantu bumva nk'inyito y'agakiza ukagira ngo ni akantu koroheje, cyangwa ukagira ngo Kristo ni akantu yakuye mu mufuka araduha, tukabyorosha muri ubwo buryo, tukagira ngo ni nk'ikintu dufite mu mufuka, umufuka nucika kirataka. Bwana sifiwe. Ukagira ngo ni nk'amagi utwaye kugira ngo taza kumeneka. Hari na bene data bamusanga bavuga ngo nundakaza agakiza ndagashira hasi gatoya tubonane, hanyuma nindagiza kubonana nawe nongere gatoya. Agakiza suko gateye. Bwana sifiwe. Nitwirengagiza agakiza gakomeye gaco. Agakiza karakomeye ku kigero wowe udashobora kugafata. Bwana sifiwe. Si twebwe dufasha agakiza, agakiza niko kadufasha. Haleluya. Reka bisubiremo. Si wowe ufasha agakiza, agakiza karagufasha. Bwana sifiwe. Mu yandi magambo, agakiza si ikintu, agakiza ni Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Yaravuze ngo intama zanjye zifite mu kiganza ntawe ushobora kuzifufu, ntawazikuramo. Haleluya. Intama zanjye zifite mu kiganza nta muntu ushobora kuzikuramo. Abo nironkeye mu maraso yawe ntawabanduramo kuko mutabafite. Yesu ashimwe. Agakiza gakomeye gatyo nitukirengagiza tuzarokoka gute? Abaheburayo 5:9. Ndi kwihuta. 5:9. Waba unahita soma vuba. Kandi amaze gutungana rwose. Abera abamwumvira bose. Yego. Umuhesha w'agakiza kadashira. Subiramo aho. Kandi amaze gutungana rwose.
abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwubaha umuhesha w'agakiza katagira gute kadashira. aka gakiza ni Yesu Kristo, niwe wabaye umuhesha w'abamwizera bose. Bwana sifiwe. Agakiza niko kadufite, niko katugendana. Si twebwe tugafashe nk'amagi ngo nitugira gutya karameneka, ngo nitugira gutya ngo karataka. Ako gakiza ugatakaza iyo utakakiri. Icyakora ushobora kugatakaza niba wakihaye. Nimba ako gakiza uragahawe n'umwana w'umuntu, ako gakiza uzagatakaza ube siko, ako gakiza uzakabura. Ariko nimba ari Kristo wakaguhaye, niko kagufashe, si wowe ugafashe. Bwana sifiwe. Haleluya. Nimba Kristo ariwe gakiza kacu, ariwe baraza ryo kwizera kwacu, niwe udufashe. Bwana sifiwe. Umugabo umwe yigeze kubaza abantu, arababwira ngo ufashe agapapuro ukakandikamo, warangiza ukagashyira mu gitabo, icyo gitabo ukagisiringa neza, ukakizinga, ukagiterera mu mazi. Ababaza ikibazo, arababwira ngo aho cya gitabo kigeze niho ka gapapuro karimo imbere kari, baravuga ngo yego. Aho ka gapapuro kari niho n'igitabo kiri, baravuga ngo yego. Ni ukuvuga ngo ka gapapuro aho igitabo cyose kiri bujye, niho n'aka gapapuro kari bugume. Haleluya. Twashizwe muri Yesu Kristo, niwe utugendana. Aho Kristo ari niwe uri. Nigeze kuvuga ijambo rimwe, sinzi niba ari hano, ndavuga ngo niyo Adamu ataza gucumura, Kristo umugambi we wari ukuza kubana natwe. Bwana sifiwe. Kuva isi itarari, umugambi wa Kristo wari ukuza kutugira abana. Yari kuza ariko ntiyari gupfa, yari kuza gusa akatwambara tugatubana nawe. Ariko yaraje aratwambara, atujyana ku musaraba, abanza gukemura ikibazo cy'Adamu yari yateje, ubundi ahinduka imfura mu byaremwe byose. Bwana sifiwe sana. Agakiza gakomeye gutyo, data ni wowe watwambaye, si twe twamwambaye. Bwana sifiwe. Reka mvuge ku bintu nka bitatu n'indagiza nsozi. Iyo umuntu yakiriye agakiza, cyangwa iyo umuntu yatahuye mu mitekerereze no mu mutwe wiwe, akicara mu masengesho, akumva umunezero w'agakiza, akumva umunezero wa Kristo. Ntabwo umunezero wa Kristo tuguterwa nuko twaguze amamodoka meza, ntituguterwa nuko abana bariye bameze neza bagiye ku mashuri meza. Oya, ibyo si byo bigudutera. Duterwa umunezero n'icyo datadukoreye ku musaraba, naho twe yadukuye. Kandi imbaraga z'agakiza muzumve, saho yadukuye, ahubwo umunezero n'imbaraga z'agakiza naho kadushize, kuko kadukura mu kaga, kadukura mu irungukiro, kakadushira mu bugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Intego y'agakiza kacu ntabwo ari ijuru, intego y'agakiza kacu ni Kristo. Bwana sifiwe. Kuko iyo ufite intego y'agakiza ukayigira ijuru, urarikorera cyane ukanaruha. Ariko iyo ufite intego y'agakiza nka Kristo, ubaho umuturajuru, kuko ufite ijuru agutuyemo. Bwana sifiwe. Haleluya. Iyi ntego yacu ari Kristo, ukaba muri Kristo nawe agatura muri wowe, ubaho nk'umuntu utuye mu ijuru, ubaho nk'umuturajuru, ubaho nk'umuntu ufite ijuru. Mu Efeso niko handitse, haravuze ngo yadutuje mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Tuba mu isi ariko turi mu ijuru. Nubwo abantu bose mugendana mu kazi bakubona, ariko wowe uri mu ijuru. Bwana sifiwe. Uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Pawulo niko yandikiye Abanyefeso. Bwana sifiwe. Icyambere, iyo umaze kumenya agakiza, agakiza icyo kagukorera n'icyambere niki, ni ugutsindishirizwa. Haleluya. Gutsindishirizwa ni ijambo rikorerwa umuntu atari wowe uryikorera. Ni ukuvuga ni wowe uba wabuze imbaraga zo gukora ikintu, hakaza undi muntu ufite imbaraga kukurusha akagutsindishiriza. Bwana sifiwe. Ako ni agakiza, gutsindishirizwa. Abaroma gatanu ku gice cya mbere ushobora kubona ibyo bintu. Icya kabiri ni ukwezwa. Bwana sifiwe. Agakiza
agakiza iyo ukabonye kazana n'imbaraga zo kwera, kuko Kristo ntaba ahantu handuye. Kristo ni wo kwera kwacu. Bwana sifiwe. Kristo ni wo kwera kwacu. Abayiburayi ibice 10:10 muze kwandika muri hasoma. Icya gatatu, twemerwa n'Imana. Bwana sifiwe. Imana ntishobora gutura mu muntu itemera, ntishobora kuba mu muntu itemera, ntishobora. Haleluya. Kandi aka gakiza iyo kakugezeho ntabwo ari ibintu wikoresha, karakugeramo abantu bose. Sinagomba ngo babibone, ariko iyo kakugezemo ingingo. Njyewe umunsi nahuye nako nari maze n'iminsi ngenda mu rusengero, ariko umunsi nahuye nako nagendaga mu muhanda mumva amarira ari kuza, nkibaza abantu bari kumudeba, ibi bintu biri kubaho ni biki. Nkumva umuriro, nkumva ingingo zanjye. Agakiza iyo kakugezemo ntibishoboka ko utemerwa n'Imana. Imana irakwemera. Bwana sifiwe. Icyane kwakira gukiranuka kwa Kristo. Bwana sifiwe. Twakira gukiranuka kwa Kristo. Ntituba tugifite gukiranuka kwacu, ntituba tukicishakamo ngo reka nkore ibi ngibi kugira ngo abantu babone ko nakiranutse. Yes, tuzabibona ko wakiranutse, ariko umutima wawe w'Imana ireba. Imana ntireba icyo wakoze, ireba impamvu yaguteye gukora icyo kintu. Bwana sifiwe. Imana ireba mu mutima cyangwa n'icyagusunitse gukora icyo kintu. Ntireba ngo wagiriye umuntu neza. Ese mu mutima we niki yashakaga, niki yaragendereye? Uyu muntu mu by'ukuri yari afite umutima w'urukundo, cyangwa yagiraga ngo abantu bamuvuge neza ingororano zawe? Naho niko muri Matayo bavuga. Bwana sifiwe. Yohana, reka ndagize hano Yohana 3:36. Bene data, muzajye muza kwa gatanu, tugira amasaha menshi yo kuganira ijambo ry'Imana, tugira umwanya urambuye wo gusenga, tugira umwanya urambuye wo kuganira. Hano ni ukuramukanya, ni ukwibukiranya. Bwana sifiwe. Wahabonye n'ahasomye aravuga ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana wakuriwe. Amen. Haleluya. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho. Nimba wizeye Kristo ufite ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Nimba agakiza kagufasha ufite ubugingo buhoraho. Mbibutse ko agakiza atari ahantu, mbibutse ko agakiza atari amagambo tuvuga, mbibutse ko agakiza atari interuro dusoma. Agakiza ni Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Kristo niwe gakiza kacu. Bwana sifiwe. Reka dusenge Imana. Data, turagushimiye ko uri Imana igira neza, uhimbazwe nyagora ku ngoma. Muri byinshi, mu rusaku rwinshi rw'isi, muri environment yose ituzengurutse, mu bitugose, mu byo tugendana nabyo, tubasha kumva ijwi ryawe Data. Si twebwe twabanje kugukunda, ni wowe wabanje kudukunda. Si twe tuguha kugira ngo udukunde, ahubwo ibyo tuguha nibyo wabanje kuduha Data. Aka gakiza gakomeye gatyo niko dutuyemo. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo none natwe dufite iyo mpuge, ngo ni agakiza k'Umwami Kristo yaduhaye. Ubu ni wowe dutuyemo Mwami by'ukuri, nawe utuye muri twebwe Data. Reka imitima y'ubwoko bwawe irusheho kuzamura intekerezo no kumenya ukuri. Ijambo ryaravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Kutamenya nicyo kitwishe. Ntitwishwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kutamenya nicyo kintu kitumunze. Data, duhe umutima n'imitekerereze yagutse yo kugira ngo tumenye aho turi, n'aho wadukuye, n'aho wadushize. Kuko aho turi ni uri, mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen.